salir, men. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿De dónde es? De Haitiano. De saison 4. ¿De dónde? De Haití. Ah, un placer. Pour cause avec, fait fou là. Fait ça qu'on fait chanter pour lui, ça qu'on fait faire. Un petit goûter de saison 4 là. J'ai goûté de la poupée. Ay, Haití. Pas de bouche, pas de bouche. Là, Pierre Marie là, il m'a dit. Non, pas de bouche fort, pas de bouche en pile. Qui j'aime battre bouche là? On parle de moi. Él dice que tú eres muy preciosa, muy linda y le gusta mucho tu estilo de ser. Ay, muchas gracias. Y él vive en Estados Unidos, en Washington, D.C. Él es director de una compañía que se llama D.C. Es una compañía de los haitianos. Él es negro, él es director general. Yo estaba hablando con él sobre un placer. yo estaba hablando con él sobre los negocios y entonces te invité. Me dit se mettre au business aux États-Unis pour él. Gracias. C'est un plaisir. Comment se ranger quoi? Prends pause sur ces millionnaires, oui. Prends pause sur ces Il y millionnaires. a un millionnaire même et l'argent parce que Él dice que él le gusta tu estilo, donde tú vives, que tú haces, si tú puedes ser su secretaria. Je la sais ta secrétaire. Yo vivo en Colombia. Il dit la vive Colombie. Dis bat bouche pour me dire le café le voyage. et bien nous avons fait voyager, nous avons fait voyager ma pour Bat bouche en pile a pile. Él dice que él puede hacerte viajar si tú quieres. Él puede hacerte viajar en su compañía de Colombia tengo para la visa. Il dit pas de visa. Dis le cabal visa. Bat bouche en pile. Nous avons fait visa pour les sauf que me besoin photo passeport et puis Oh my God. Wow. Él dice que solamente quiere tu foto de pasaporte y le puede hacerte viajar de Colombia para Estados Unidos. ¿Sí? Y si vraiment, le pone bonito. ya Ah, no, ya. Me voy para Estados Unidos. Et si bien bon pour aller. Ranger corps, même si vous passez 100 millionnaires, oui, parce que visa, je semble malheureux, mais pas corps font un pour 100 millionnaires. Muchachos, me les voy para Estados Unidos. Seré la nueva secretaria de NEC. La fête, Jordan. La fête, Jordan. ya Ah, on t'y goûte, on t'y goûte. On t'y goûte, on va continuer, on t'y goûte dans la saison 4 là. Saison 4 là, pas le move.